terra gamane jurana kana chubulamo abanat nublate na dunya dubana kana tusyakamo apamurti duga amudenu kenne namaigene Jinjirta Amerikano Franco Belisumawele Amor tiruga Amerikano Kenne Namarait me Dane Atuka Jinjirta Amerikano Franco Belisumawele Amas igallola akabishaniti umarka kedua makumasal pati malumaf kunta sabakenya rati no falma no kai telpamur kete malumaf kunta sabakenya rati makarrat no kai asami ulfinarati Bismillah Kalkinya tirana Namasolo wane marumami damna Anura kenyara Akkana botane malifajje famna Afura Isabeli Igaduge kumne Asnurasi Anura kenyara Akkana botane malifajje famna Afura Isabeli Igaduge kumne Asnurasi Amas igallola akabishaniti Umarka kedua makumasal pati malumaf kunta sabakenya rati Nuval madulu kari atabamurtite Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosinan nagaa isin gaafadha amma sagalee Waaqayyoo yeroo darbe akeeka seexanaa irratti dammaquudhaaf mo'uu kan jedhu irratti yeroo darbe kutaa lammaffaatti fufeen dubbadha jedhee ture tan amma xumura isaa dubbadha tarii meerree jettanii namoonni gaafattee jiraattan haalumatu naan mijannee qormaata barumsa waan akkasii tokko irran ture kanaafi amma gabaabattan amma immoo kutaa kanarratti biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti saba sana keessatti attamitti seexanni akeeka isaa fiixaan baafase tuqaalee jedhu tan dubbadha tuqaalee muraasa fudhadhee tan akeeka isaa fiixaan baafachaa jira seexan akkuma jedhee hojiinsaa ajjeesuudha sobuudha dubbi micciiruudha hiyyoomsuudha gadachuudha namni akka waliin galle gochuudha jedhee dubbadhee tan ture yeroo darbe amma gaa akeeka isaa kana fiixaan baafataa jira seexan attamitti kan inni godhe biyya kana keessatti dheen waanuma isin beektan waanuma isin ija keessaniin argitan tokkoon isa kan waan argamu waan ija keenyaan arginurraa isa kan immoo macaafa qulqulluudhaanis qabeetan dubbadha kanaafi yeroo darbe wantoota sagaleen isinitti hime akkuma nammaa maqaa dhadhaa'e tokko amma gaa seexanni haalotaa fi
amaloota isaa kana gargaarameetu tokko iddoo tokkotti karaa hawaasi bira ga'uu hin dandeenye. Inni tokko of tuulee isa kaan gadi qabee haasaa wal dabarsee akka wal hin hubannetti dhugaa dhoksee akeeka isaa raawwatataa jira. Yoo ilaaltaniittan sabni biyya Itoophiyaa keessa jiraatu yoo ilaaltaniittanii hundinuu jiraachuu barbaada, hundinuu afaan isaa jaallata, hundinuutu guddatee jaallata, hundinuutu lafti isaa misoome, hiyyuma keessaa ba'ee, gadadoo keessaa ba'ee in jaallata. Garuu isa kana maal godhe? Inni tokko isa kan nan caala jedhee kan of tuulu godheetu, inni tokko kan koomaleen ta'u jedheetu, inni tokko sakaan irratti ol ka'ee akka inni gadi qabu godhe, inni tokko immoo sana jalaan ba'adhee mun waatu rakkoo guddaan hawaasicha gidduutti uumamee jira. Yoo ilaaltaniittan lafa bal'aa akkasii uummata walii galuu danda'u, uummata wal jaallachuu danda'u, garuu muraasi keessaa ka'anii akkan siin jedhetti malee, yoon si cabse malee, yoon si bushe malee, yoo afaan koo dubbatte malee, yoo an akkan barbaade si godhe malee, ati naan qixxeemini jechuu barbaada. Uumamumaan yoo ilaaltaniittan namni kallatti biraarraan dhufe hundinuu haatiif abbaa wal bira ga'anii nama ta'etu dhalata. Oromoonis akkas, Amaarris akkas, Guraageenis, Tigreenis, inni kaanis akkas. Garuu amma nuyi wal qixxeedha jechuun danda'u namni of tuulmaa isaarraa kan ka'e. Kanarraa kan ka'e inni tokko isa tokko cabsuu barbaada, inni tokko molakkiin an cabsitu nan bittu jechuu barbaada. Kanaaftu maal isiniin jechaa jira iddoo kana keessatti akka hawaasi waliin galle godhe haasaa hawaasaa wal bira dabarse. Mee macaafa qulqulluu keessa iddoo lamaan tokkoon waa'ee kanaa isinii dubbisa iddootti namni waliin galle walitti wacu kunis waca sunis waca kunis dubbata sunis dubbata an dhugaan qabadha maalidha. Garuu haasaan hawaasaa akkanitti wal bira darbu seexanni godha iddoo baay'ee akkasidha. Hojii ergamoota boqonnaa 19 lakkoofsa 32 dhaxxanii yoo dubbiftaniittan yeroo Phaawulos irratti ka'an yeroo Phaawulos mana hidhaa jiru waa'ee ba'u Phaawulos irratti waa'ee hidhamu Phaawulos irratti waca ta'eef weerjee ta'etu argitu. Warri kaan Phaawulos haba'u du'a jalaa akka inni miliqu barbaadu, warri kaan immoo akka inni hidhamu akka inni ajjeefamu barbaadu warri Yihuudotaa. Yeroo sana akkasidha gaddoo kana keessaa kana gidduutti jedha walga'iin sun hundinuu hin ursa ture. Kaan waan tokkotti waca, warri kaan immoo waan biraatti wacu. Baay'een isaanii maaliif akka walitti qabaman iyyuu hin hubataniidha macaafa qulqulluun akkasidha. Al tokko akkas ta'an amma al tokko warrumti feesbuukii kanarraa lallabnu akka kootiif warri kaan hundi keessan iyyuu mi al tokko laala wantoota gaggaarii baay'een utuu hin dhaggeeffatamin darbu. Inni kun kana dubbata, inni sun sana dubbata, inni kun kan komaleen ta'udha, inni sun kan komaleen ta'udha. Akka itti wanta gaarii irratti wal gargaaruu dandeenyu, waan gaarii baay'ee ittiin dhageenyee ijaaramuu dandeenyu baay'een illee wal jala nu jalaa darbe. Kanaaf iddoon kun maal jedhaa? Kunis waca, inni sunis waca. Inni kaan immoo waanumatti jiru iyyuu hin beeku jedheetu dubbata. Namni baay'een akkasam dubbii irraa kan ka'e, aarii irraa kan ka'e, of tuulmaarraa kan ka'e, waan baay'eerraa kan ka'e namni wal dhaga'uu tasgabbaa'ee wal dhaggeeffachuu dadhabeetu jira. Iddoo biraatti dhaxxanii yoo ilaaltan kakuu moofaa keessaa macaafa seenaa bara 2ffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 5-6 dhaxxanii yoo ilaaltan kutaan sun akka jedha bara Israa'eloonni Waaqayyo malee jiraatanidha. Bara Israa'el seera Waaqayyo irraa kaate, bara Israa'el Waaqayyoon dhaga'uu keessaa ba'ee Waaqayyo calii isaan jedhee isaanitti jedhee fi Waaqayyo isaan dhiise sana keessa dubbii Waaqayyo macaafa seenaa bara 2ffaa 15 irraa akka kana jedha. Bara sana warri biyya garaagaraa keessa jiraatan hundinuu raafama guddaa keessa waan turaniif namni nagaadhaan gadi ba'ee nagaadhaan ol deebi'u hin turre. Rakkina garaagaraatiin garatti goran Waaqayyo waan isaan wallaalchisee fi sabni tokko saba sakaan mandarri tokkos mandara sakaan rukutee in caccabsa ture. Akkasidha. Jiraachuu barbaada hundinuu garuu inni tokko sakaan cabsa. Isinitti nima dhaggeeffadhaa. Inni tokko isa kan cabse, inni tokko sakaan ajjeese nagaadhaan jiraachuu hin danda'u. Mannumti mootummaa, waajjirrumti mootummaa waan fedhan mannaa ta'e saba gajjallaadha ajjeesa ofii nagaatti manatti galee jiraachuu hin danda'u. Sababni isaa wanta ka'u tokko yoo ilaaltaniittan isaan biyya kana eegna. Sabi kun nu gaditti buluu turre jedhanii isaan saba caccabsan achi immoo maatii isaanii mana keessatti abiddaan gubuun maatii isaanii lafa arganitti ajjeesuun baay'eedha. Facebook irraa gidduu kana mucaa tokko nan ilaalan ture. Mucaan kun akka jedha
shugguxii kennaniiru warri biyya geggeessan kun warri bilxiginnaa jedhaman kun mucaan mana taa'ee dhaadata eenyu tokko warra bilxiginnaatti yoo buute dheetu shugguxii isaa gaffuudhee akkas godheetu baal jedhee dhaadate namni nattasitodhe hin turre warri kaan immoo taaraniiru arganiiru akkani kana dubbate waan ta'eef dhaqanii mismaara mataa isaatti gadi cinqaaranii dhiigutu irra lola'u mucaan kun utuu shugguxii baatus utuu dhiigirra lola'us argitu. Argitanii gaa akkasidha Israa'eloonni bara san akkas ta'an waaqayyo garatti gaangoran waan isaan wallaalchiseef waaqayyo malee jiraachuun jaamummaadha waaqayyo malee jiraachuun maraatummaadha kanarraa kan ka'e akkas ta'e waan tokko sin gorsuu fedheen kutaa kana keessatti akkeedha kutaan nuyi irratti ilaalaa jiru seexanni akka nun dogoggorsineef kana goona'edha Phaawulos keessumaa warri waaqessitan warri waaqayyo wajjin jiraatan mee tasgabbii bara waan gochuun nurra jiru dhiibna yoo tasgabbii dhabne gidduu kana waan baay'ee gadde tokkoon ilaalan ture darajee kabbadee namni guyyaa tokko waa'ee Itoophiyaadha waayyuu dubbatee hin beekne gadi ba'ee qeerroo arrabsa gadi ba'ee eshi Dr. Abiy arrabsa gadi ba'ee immoo waan garaagaraa jedha Jawaariin fa maqaa dha'e eessa ba'e waan tokko guyyaa tokko namni dubbatee hin beekne har'achas ba'ee faarfannaa isaatiin namni akkas jaallatamu arrabsoo yemmuu inni quufutu argitu. Maal isiniin jechuudha fedhe inni tokko isa kaan irratti akka inni ka'u inni tokko isa kaan akka inni caccabsu jechaan akka caccabsu rasaasaan akka caccabsu dullaan akka caccabsu jibbaan akka caccabsu hawaasa akka inni diigamu godhaa jira seexan. Kanaafituu al tokko tasgabboofnu seexanaaf karaa hin kenninaa jedha dubbiin waaqayyo. Seexanaaf karaa hin kenninaa kutaan keenya immoo seexanni akka nun dogoggorsinetti jedhetu dubbata Phaawulos. Kanaafituu seexanni dubbii nama wal jala dabarse yaada nama wal jala maal ta'a Oromoon ulfinaan yoo jiraate maaliif inni tokko yoon si caale malee ittiin jedhe maal ta'a kunnoo warri walaayittaadha ulfina isaaniitiin obbulchanii nagaadha yoo jiraatan maaltu itti bada warra Amaaraatti maaltu itti bada warra kaanitti maa aaru warri kaan maa dubbatan jedhanii kan karaan taane fidanii biyya ijaarradhanii saba ciranii ajjeesanii fixan irratti immoo dhoksaan keenya maa dubbatama jedhu seenaa keessatti akkatti namni walitti araaramuun isinitti himu namni akka inni walitti araaramuu danda'u yoo inni tokko dogoggora hojjete nam balleesse yoo jedhe waaqayyo duratti namni kun akka waan hin balleessinitti fudhatama amma garuu yoo ilaaltanii jettan isa sitti balleesse maaliif dubbatta akkuma jirutti itti fufnaa saba jedhutu jira inda jammaren hinqaxxalaaለን ከገደልንም እንገላለን ማንም ስለ ስህተታችን አይናገር ጀ እንዴት ይሆናል እንደዚህ namni garuu sammuu qaba hiyyaadha namni tokko yoo dogoggore sanyiin isaa yoo dogoggore an dhiifama nama gaafachuudhaaf qophiidha hundinuu dhiifama wal gaafachuuf qophiidha malee why do you speak out my mistake jechuun garuu kun badiisa kun ignorance addunyaarra hin jirredha waaqayyoon waa gargaara kanaaf akkasiin jedhe samna akka waliin dhageenya inni tokko sakaan irratti akka wal caccabsu dubbii wal bira darbee inni gadi qabu barbaadu siyyeessa inni gadi qabamu siyyeessa inni mana mootummaan jedhu hedus hollataa bula raafamaa bula inni kunno inni waraanatti erges raafamaa bula Itoophiyaa keessa waan hundumaatu raafamaa irra dubbii wal jala darbe siniin jechuuttan jira nagar ተላለፈ ሰው እንዳይታረቅ ሰው እንዳይስማማ ሰው አብሮ እንዳይሄድ አንዱ ሌላውን እንዳይሰማ መበጣበጥ በህዝቡ መካከል ስለሆነ እድገት የሚባል ተስፋ የሚባል ከሰው ፊት ርቋል ከናፈን እስኒን ጀዳ ነምነከ ወሎሎ ከወልጨጨብሱ ከንጎዴ ሰይጣና ከናፍታአት ያዳ ያለኔ የምትሉ አንዳንዶች ያለናንተ ይቻላል እናንተን ለማኖር እግዚአብሔር እንደፈጠራችሁ ሌላውን በክብር እንዲኖር እግዚአብሔር ፈጥሮታልና መከባበር ቢሆን መስማማት ቢሆን ስናጠፋ ደግሞ ይቅርታ መጠየቅ በእኛ መካከል ቢኖር ህዝብ ያድግ ነበር አገሪቷም ታድግ ነበር ግን በሚታስቡት መልኩ ይቺ ሀገር አታድግም አከስ ያደን ከነት ቢይኩን ጉደቱ ይንበድማ ሌላ ረጋስን ተነማ እንጂ እንደምታስቡት ከሆነ ሀገሪቷን ታጠፋላችሁ እንጂ ያለኛ የምትሉ እኛ ካልነገስን እኛ ካልገዛን የምትሉ ሀገሪቷን ታጠፋላችሁ እንጂ አታከብሯትም ምክንያቱም የናንተን አንደበትና አስተሳሰብ ሰይጣን በኃይለኛው እየተጠቀመ ስለሆነ ዋቀዮና አብስኔ ነገር ጋር ከናፊ of tulma namnakkan walin dhageenya gochuu kanarraa kan ka'e immoo wal caccabsuudha haasan akka walin galle godhe samnakka diigamu gochuudha itti gargaaramaa jira seexan niqi asbubat itti yaada
waaqayyo sammuu keenyatti akkanu yaada keenyatti akkanu deebinu barbaada waan ta'eef inni tokko lafa bana gamana isaatti ajjeefamaa jira maaliif ajjeefta አንተ የምትገለው ወታደር ለምን ትገላለህ ስትሰለጥን እኮ እንዲህ ተብለህ አይደለም የሰለጠንከው ህዝቤን ይጠብቃለሁ የህዝብን ሰላም ይጠብቃለሁ ብለህ ነበር የሰለጠንከው አሁን ግን ያችን ልጅ ግደል ይሄን ህዝብ ግደለው ግንባሩን በለው ስትባል ለምን ግንባሩን ትላለህ ያንተን ህዝብ አትግደል ሰይጣን ይሄን እንድታደርግ ገፍተዋልና ወደ አእምሮ ተመለስ አስብ እትያዳ ሰሙከ ሰንት ለቢያጀቹ ኮት ኢሰለም መፋን ዱበቹ በርባዳ እን ለመፋን ከራ tokko ዋንም ንጅረኛ በርባዱ ከነፊ ዋቀዩን ወላልችሴ ጆንጀሰነ ሞተባዬ አገፈጣ ሰው የሚፈልገውን ሁሉ ያሟላለት ግን ከእግዚአብሔር ያራቀ ሰይጣን ብዙ ሰዎችን ያንከራትታል እንጆርሰነ መባዬ ማለስን እንጀቹ ተንጅራ ታይታት ከነ ቃርሽት ከነ እንካንሞ ዋቀዩን ጅሮ ከንጀዱ ጎደረ ፈከኛ ነማ አመብየ ከኛ ገገሱ ani kitaba tokko barreessatan jira waan ta'eef xiqqoo ishee nami kun nama nagaa fiduudha nama waldaa kiristiyaanaa keessaa biqilee jijjiirama fiduudha jedhee tan xiqqoo isheetti dabaluu yaale amma garuu gaafa inni faallaa sanaa ta'u waaqayyotu yuuna olche utuunni kanan ta'in bacaafa kanan publishing gochisiisin waaqayyoon galateeffadhan rakki jenne haasaa turre bara manaa koojjin akkas seene eega taayitaa qabatan hin maraatu taanaan waaqayyo taayitaa namatti hin kennin jiran ስልጣን ከያዙ በኋላ የሚያብዱ ከሆነ ስልጣኑን እግዚአብሔር አይስጠን ይመስለኛል አሁን ሳስብ ብዙ አገልጋዮች ብዙ ሰባኪዎች ብዙ ፓስተሮች በሀብት እንዳያድጉ ብዙ ነገር በእጃቸው እንዳይገባ እግዚአብሔር ያደረገው ገንዘቡን ካገኙ በኋላ ስልጣኑን ካገኙ በኋላ ከፍ ካሉ በኋላ እንዳያብዱ እግዚአብሔር ከእብደት እየጠበቃቸው ነው የኤተኛለ waaqayyo birri gaafargatan taayita gaafargatan maratumma keessakkasan ingaleef isaan oolchuudhaaf itu waaqayyo qabeenya dhawwate taayita dhawwata namoota baay'ee kanaaf gawan tokko isinittema philosophiin lenin bara marxism leninism philosophiin biyya fudhatee ture tokko lenin akka jedha ture nama tokko amantii isaa gansisiisuudhaaf jedha amantii akka inni dhiisuun godhinedha maal malee waan inni barbaadu guutiif waan inni barbaadu godhiif yemmuu sana dhimma amantii isaatti dhiisee jireenya qannoodha jireenya bashannanaa jiraachuutu ka'a jedhe kun seexannoo ogummaan kennee fi dhadheeta yaada karaa tokko nuyi garuu akka jenna waaqayyo na beeknu qabeenya isa qabaannu hamisoomnu garuu wal irratti hin kaanu dhugaa hubannu kanaaf maal isin jechuuttan jira filosoofiin Lenin kana si'a tokkommoo mucaan tokko akkas goote mucaan biyya keenya mucaan nama guddaa tokko mucaa qees dafaati anatti yoo asofti minitu shen nama tokko jina asoftun karaa man darbaa dhagaye gaafa akka jette dhagaa fuudhee darbanne naannoo ayiraattetti dhagaa fuudhee nama rukututti kaane maal taatanii ijoollee koo gab jedha maaltu ta'e maal rakkoon jennaan noo waan saambeennu finfinneedha dhagaa darbataa jiru jedhan yette dhagaa fuudhee darbatti jedhan algabbaatም ግን ድንጋይ ተወረውራለች ማለት ነው እንጀቹተን ጅራ ሜ ጋብጀኔ ተስገቦብኔ ዋኑንዱማ ዋቀዩ ማልጀዳ ጀኔ አገፈን ሜ ዋንቶ ኮንሞ ስንተም አማንቶኒ ብያ አውሮፓ ብያ አሜሪካ ብዮ ተደዳ ከሰ ጅራተን ብዮ ተጉደተን ጀዳማን ከሳ ዋቀዩቲ ሁንደብት ከላፈ ከዋቀሰን ከዋቀዩ ነማ ኢትዮጵያ ነማ ብያ አፍሪካ ከምብራጫላው ከነኒ ዋቀሰን ጆ የሚያመልኩ waaqayyotti dhiyaatanii waaqayyoon kan beekan kan wangeela lallabuudhaaf of kennan jiru garuu baay'een isaanii maaliif dhiisan yoo jettan waaqayyoon nu barbaachisu jedhu nu yoo nu dhukkube dokteerii gaashaa qabna jedhu maal gochaafan kadhadha jedhu kadhatii qabeenya argachuudhaaf mana ijaarrachuudhaaf itti fakkaata namooti tokko kanarraa kan ka'e namoonni baay'een isaanii waaqayyoon dhiisu maal isin jechuuttan jirtu qaaqoo lammaffaa keessatti namni gaafa waan inni barbaadu guute waaqayyotti laafa sinin jechaan jira inni sadaffani iddoo baay'eetti immoo bifa waaqeffannaa adda addaa kenne jireenyaaf dhugaa keessaa fuudhee sobaan akka namoonni of jajjabeessan godha elaa dhaggeeffadhaa sinittan hima ሰዎች በውሸት ይጽናናሉ በአምልኮ መልክ ግን ከእውነት እየራቁ ከእግዚአብሔር ቃል እውነት እየራቁ በውሸት ራሳቸውን ያጽናናሉ የእግዚአብሔር እውነትና ክብር ግን የለበትም ከናፍ ማንስን እንጀቹ ተንጅራ ሶባኖፍ ጀጀቤስ መጣፍ ቁልቁሉ የሙዱበት ሰከና ከጀዳ
سلام فاطموتيوس بقولنا سدي لكوسا شنتني يريد بفتنيتن أكبكير أن ملأتو تنما واقعيو فكاتو هم ناس نما كسي كيسجرو غرو هنغنو وركسي رامو فقات ويلا كان يادن كاسيف تكون قبا سلوان تكو دباتيرا واي بولي سكيني درجة كبادي فارفنا نما فارفتانو مچوما كينيا كينيا كابني دغيني باي جالن مالي سنين جچو تنجرا هر كريستيانو نبايين Oromot wan tokko dubbate waa'ee lafa isaa waa'ee afaan isaati jedhan inni zaranyaadha issu zaranyaa na sila Oromoo natti ka tanaggare sila Oromoo matti ka tanaggare issu zaranyaa na garuu dhaggeeffadha Oromoo godhee kan nu uume Waaqayyoodha Oromummaa keenya jaallachuun fuula Waaqayyoo duratti sirriidha lafa sana irratti Waaqayyoon nu uume lafa keenya jaallachuun sirriidha lafa keenya Waaqayyoo teebbise we must love it jaallachuun nurra jira misoomsuun nurra jira galfata Oromootti kenne waan ta'eef kan namatti tolu Oromoon takka as lafa kana irra jiraattu hin jedhu kottaati irra jiraadhaa jedhe lafa namaa kenna Oromoon garuu dhugaa kana saba kana jala seexanni dhosseetu namoonnumti waaqessina jedhan illee kadhata isaanii keessa mucaan tokko waan fedhe yoo ta'e yaa Waaqayyo Oromoon nun bitin jette kadhatti isheen illee jechi isheen ittiin jette yoo kan biraa ofiin hin jedhu jedheen malee sabni akkasii nun bitin yaa Waaqayyo የዚህ አይነት ህዝብ ግን አይግዛን ጀት ምን አይነት ጸሎት ምን አይነት የተረገመ ጸሎት እንደሆነ አይገባኝም ግን አፏን አውጥታ በእግዚአብሔር ፊት ተንበርክካ ይህን ትናገራለች ዋቀዩ ድረት ከነዱበት ቢፈዋቀሱ ደጋጉ እኒ ሰኝቶ ኮጅብሲሱ እኒ ነማብራጅ ቢሲሱ እኒ እሸን እኒ ገደጀቱ አኖላን ጀዳ ጀችሲሱ ይሄ የተረገመ ሰይጣናዊ አምልኮ እንጂ አምልኮ አይደለም መመጣፈ ቁልቁሉ ከሳ ነመተኮን ስንትም ባየ እስንዲባ ዋይ እኙቲ ዋይ ናቦት መጣፈ ሰይና በራከ ሰጠነው ላልተነተን ጋፍና ቦቲ አላ አባኮቲ ጉርጉሩ ዋቀዩ አናና ኦልቹ ጀደ አሃቢት ዱበተ አሃቢ ገሌጪ ሲዳ ገደ የሮደር በለለባ ከሰዱበተራ ገሌ ገደ ጪሲ kana bodde Izabelati manansa balafamtu tokko wayittishe ila dhaggeeffadha namni balafamu namni ajjeese maleedu namni rasaasan addashee keessadha maalshee godhi namni akkasi seexanatu wayitti diruudhaaf fedha warra akka yeroo darbe TV irratti ba'anii dubbatanii warra akka gorsaa Prime Minister Ethiopia jedhamanii warri ajjeese malee garaan laafin jedhan kun isaan ofii isaaniiti wayitti dirmammayyuu sanittanima akka Izabel akkas goote Gafa ahab galeci sedu kanaf ciftare moti taate debina tlattu kanarete atamgonare ane la ficha singenni sisati kaynya adotte akkajitte dam sadam somaf sagada qopheessaitte dattani yodu biftan kuta kana bayyesin diba akati somaf sagada qopheessa macafa motota sadura boqonna diddemi tokko boqonna diddemi lama dubbiftan kana narga somaf sagada qopheessa achuma isa duukao dhuga baatu sobdu qopheessati malaka jedhanitti utunni moti arrabsu argine naaboti jedhati guyyaa somaf sagadaatti nan gadda kana gaafan ilaal guyyaa somaf sagadaatti naaboti irratti namoota dhuga baatu sobdu akkama Jawaar farratti qopheessan akkama Baqqalee Garbaa farratti qopheessan dhuga baatu sobduun isinin jedhe የውሸት ምስክሮች ያላዩትን አይተናል የሚሉ የተረገሙ አንደበታቸው የተረገመ ለሆዳቸው የሚገዙ የዚህን አይነት ሰዎች አዘጋጀች ኢዛቤል ከዛ መሰከሩ ከዛ ናቦት ተገደለ ይላል እግዚአብሔር ቃል ደሙን ውሾች ብልሱትም ለአብም ግን አልቀረለትም ደሙን ውሾች እንደላሱ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ኢዛቤል ከፎቅ ላይ ተወርውራ እንደተከሰከሰች ጭንቅላቷ እጇ እንዳልተገኘ ውሾች እንደበሉ ደሟን ውሻ እንደጠጣ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ሰይጣኒ አከከነ ጎዳ በረከነ ከሰውላልተነተን ዋቀፈና ዋቀዮ ከሰንጅረ ዋቀስና እግዚአብሔር የማይሰማውን ጸሎት አትጸልዩ እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል አንድ ቦታ ላይ በያዕቆብ መልእክት ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ስላልጸለያችሁ ስላለመናችሁ አላገኛችሁም ብትጸልዩ ደግሞ ክፋታችሁን ልታደርጉበት ስለምትጸልዩ አይሆንላችሁም ይላል አቃት ልብሳ ያዕቆብ አፍሩ ለኮብ ሰላም የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ላይ ከናፉ ደገፈዳ ስንተንማ ዋቀፈና ዱጋ ከሰሶ ኦካተኒ yolaltan yoromonachi mirga ko ede kay soma sagada buya afur tamame qaydu namota oromof kadatan namota manayda jiran namota kadatani fimben
إلى رجع فترة سنتنما زيت النواق فنا رجع أكثر ما تعرف كل يعملكو ملك الله شو هاي لونجن يكدالو يمج الرشا الزمن سوتش ملك تهينونا برد ما كيسا نموني ملتون نما صوبات أنساني ملتون نما برد ما تأنساني جال لك نكمل أوفيتو ورسستو أكثر كسانتان بفواك السنة مودا كمان مودا كرو هم نواك أيود أجانا نكسيته أوف جروي ما تعرف كل كنافتو بفا كنا سدنين سبكينيان تبتاجر لا تجي فتا يا إثيوبيا كريستيانو تلينغراتشو من قوا جنب بنوراتشو يتما غرب تنورو إذا وستجن تككلنيا صلوت كال صلاتشو كنان تجزابير رقوان على تكوكستو تايدن نموت سور الصوت الوان والدا كيست والغان اندين دان هون نموت سور الصون الوان والدا كيست واكسن نمشي يسوع كوت علم ده في غيرك غافن نلتو يروسيف أبسني في مدورة إيجا دودرانتي غا شادبتان أرغوفتو غاري كان دبتان ورّو فتوتولان نمشيكون كريستيان غرو يرودا فوان كابو كانا في لما فاول دا كان نفين والداني سنيفتو غرغ جلا سناجر ايداني تمان كانا بودي واق ايو تمتك سناجر والداكي كيستنان هنگدين جدين واق اي انا چي والدان كبوت هنگدين دين من يالكواچو نو በጣም ሀብታሞች የሚያመልኩበት ቤተ ክርስቲያን ነበርና የሆነ ዳሃ ሰው ድንገት ይገባል እዛ ቸርች እና ምን አሉት ላንተ የሚሆን ቤተ ክርስቲያን እዛ ጋር አለና ወደዚህ አትምጣ ምን አሉት ከዛ እንዲህ ብሎ እግዚአብሔር እንዴት እንዲህ ይባላልው ልጅ ሆኜ ይሄ አንተ ቤት አይደለም ወይ ብሎ በጣም ያዝናል እግዚአብሔር እንዲህ ይለዋል እኔ ከዛ ቤተ ክርስቲያን የለኝምና ልጅ አትዘን ይለዋል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የምናደርገው ነገር እግዚአብሔር የማይከብርበት ከሆነ እግዚአብሔር አፍንጫውን ይይዛል እግዚአብሔር ጆሮውን ይይዛል እግዚአብሔር በእናንተ ላይ አይኑን ይጨፍናል እኔ ቤተ ክርስቲያን የለኝም ይላል እግዚአብሔር ከአንዳንድ መዝሙሮች ይልቅ አንዳንድ ዘፈኖች እግዚአብሔር እንደስ እንደምሉት አስባለሁ ከአንዳንድ ጸሎቶች አንዳንድ በቃ ሌሎች የሚያደርጉት ነገር እግዚአብሔር እንደስ እንደሚያሰኘው አስባለሁ የኛን ሁኔታ ሲመለከት ምክንያቱም ኦሮሞነትን ካልናቀን እግዚአብሔር የማይሰማን ይመስላችኋል ኦሮሞነታችንን ከተቀበልንና ከኖርንበት መንፈሳዊ ነገራችንን የተወን ይመስላችኋል ለብዙዎች ከናፈን ደገ ፈዳሰን ተኒማ ቢፈዋቀሱ ቀቡ ሁምነነ መከሰ ከሰጅሩ ገሩ እንከነዳ ከናሜ በየከኛ ከሰቱ አንቱ ተታንቱ ተኮን እስን ትሩበዳ ነመሁንዳ ወለገው ደው ወረሰይጣን ሜጋ አጀኑ ዋቀዮንስ ወሊከኛ ሰደገፈኑ ስንጀቹ ፈንጀደ አካ ሙጫ ቄስ ደፋን ሲንጀደ እስኒንጀደ ስላካ ጽዮን አከንታኔ እንደርበቱኑ ሲንደርበና ሜጋብ ጀኔ ወሪ መነሞቱማ ከሰጅርታን ሰከን ብላችሁ አስቡ ምን ያደረጋችሁ ነው እግዚአብሔር ይከብርበታል ይሄን በመታደርጉት እናንተ ባትነክሱስ ህዝቡ ከሚያልቅ እናንተ ቤተ መንግስቱን ብትለቁስ ካላወቃችሁበት እግዚአብሔር ይፈርዳል ተጠንቀቁ አንስንተኒ ማካን ከናፉ ያገፈዳ ነመስ ነገሰን ዋቀስ ነገሰን ከንግዲ የሚጠብቃችሁ ሞት ነው ዋቀዮንስ ነመስ ነገሰን የገዳይ ከነስ ነገቱ ዱአ እንደ ለመፋንሞ ሶበ ዱጋ ጎዴሞ ዱጋሞ ሶበ ጎዴ ወሊ መከራ ይወላልተኔታ ኢዳ አገርተና ሞተ ዱጋ ከነገነንቱ በኢትዮጵያ ከሰኩት እያዩ የሚክዱ እነሱ ያሉት ብቻ እንዲሆን እውነትን የሚጣጣሉ ከእውነት የራቁ ውሸት እንዲነክስ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ እኛ ካልሆነ አይሆንም የሚሉ ሀገር መግዛት መምራት የሚገባቸው እንኳን ለኢትዮጵያ ለአፍሪካ ለዓለም የሚሆኑትን ሰዎች እስር ቤት አስቀምጠው ምንም ቀበሌ መምራት የማይችሉ ሰዎች ቤተ መንግስት ውስጥ ይሞላሉ ይሄ እርግማን ነው እነግራችኋለሁ አባርሰኩን ስንተንዱበታ ከናብ ደገፈታ መነሞቱማ ጀልቀቤ ሐመነ መዱንፈት ሶምኒ ቶፍታ ጅሬኛ ገረጀብኒ ቶፍታ ጅሬኛ ተኤቱ ሐዋስኩን ጄቀማ ማሎ አደራችሁን ዴቢያ ያዳ ኢላ ደገፈታ ስንተኔማ አችመነ ሞቱማ ሰነ ከሲዮ ሲንጅራቹ ባተንዩ ቢይኩን እንጅራቲ ገሩ ቢየከነ እንዲግና አገሰኒ ቢየከነ እንዲግና መሪያ ከሰን ዋቀዩ ዲገራ
kadhati nama dhugaa tokko yookaan koo ta'uu baate yookaan kan nama biraa tokko waaqayyo biratti dhaga'ameera waaqayyoon kan faradha Akitoofil gaaf tokko kas godheedha Akitoofil sababa kulkulfannaa nannasaa keessaa qabuuf jedhee Daawitiin nama dhugaa ganee Abeseloom ijjiniin gaafa ni hiriiru Daawit oduusaa gaafa dhaga'u yaa waaqayyo Mariyaa Akitoofiliin waa ummaatti jijjiirati jedhe waaqayyo yaa Akitoofiliin mikir sinfinna adirga ilawuuxa wade kadhata nama waaqayyo kadhata dhugaa namanni dhaga'u jira yaa kiristiyaanota sinittani madaggeeba biran daddarbinaa dhugaa dubbadhaa waaqayyo pulpetii qabattanii macaafa bantanii oduu bar tokko duwwaa akkasiin odeessitan hin barbaadu አጠገባችሁ ያለውን እውነት አውጥታችሁ እንድትናገሩ የሚገሰጸውን እንድትገስጹ እግዚአብሔር ይፈልጋልና ከውሸታም ጋር ተሰልፋችሁ ነብይ ነን አትበሉ ፓስተር ነን አትበሉ አፖስትል ነን አትበሉ እውነትን የሚናገር ነው አፖስትል እውነትን የሚናገር ነው ነብይ ወንጌላዊ ፓስተር እውነትን የሚናገር ነው ሌላ ውሸተኛ ነው ገና ጥቅስ ፈልጋል ሰው የሆነ ልጅ ባለፈው ጽፍልኝ ነበር ናበራይ ሰድሮ ጉርባተኮ ጫሉ ማሪያ ማሩማ ሳደገራ ወልቤነቱ ረሞ ነብየቱ ፊያፋን በረተ ነርሱማ በረተ ቱሬ ዋንተ አትማሊፍ ዋኤንጋፈ ኦሮሞ ዳከኡ ሙለታ አርጉ ባይፍታን ጀደ ነገቲቭ ማማለ ሰባከኛ ፈነር አገሰኒ አገፈዳ ሶባፍ ዱጋ ወሌን መክና ዋቀዮን ፈረዳ ዋይ አይሰነመዱበታ ጅሩ ማልከ ሰላበ ደከን ዱበዱ ዋቀዮን እርጋዋንተ አከሰን ዱበታ ይሩ ከና ዋቀዮ ፈረዱ አሁን ለሚናገረው ነገር እግዚአብሔር እንደሚፈርድን ያውቃሉ ከውሸት ሞቲቭ ከሆነ ከኔጌቲቭ ሞቲቭ ከሆነ ሌላው ለመኮነን ከሆነ እግዚአብሔር እንደሚፈርድ አውቀ ነው የሚሰብከው ከናብ ደገፈዳ ሰበከና ሰንሰወል ጀለ ደርቤራ ክርስቲያኖች አስቡ የተማራችሁ ሰዎች አስቡ ይውነትን ከውሸት ጋር አትቀይጡ ለጥቅማችሁ ብላችሁ ብዙ ነገሮችን አታበላሹ እግዚአብሔር ይፈርዳልና ዋቀዮ ብየ ኢትዮጵያ ጀደምቱ ከና አከይቲን ላላይራ ኤገና ጎዳ ከሱማ ክርስቲያኖን ለፈዱጋ ዳበተኒ ቱዱበቹን ስንረጅሩ ወማን ጀበት ይወምዱበቱሬ ጋፈዱተን ዱበቱ አማስነን ጀዳ ዮሐንስ ጩጳን gaafa Heroodis haadha mana obboleessa isaatii Heroodiyaa fudhachuudhaaf fedhe hin fudhatin waaqayyoon jaallatu haadha mana obboleessa keetii fudhachuun sirrii miti jedhe kan keenya garuu sichi xiqsii barbaada sichi jilbeenfatee mul'ata barbaada no የተጻፈውና የምናቀው በእጃችን ያለው ያነበብነው እሱ እውነት ለአብይም ይነገራል ለለማም ይነገራል ለማንም ይነገራል እውነት ስፍራውን እንዲይዝ ማለት ነው እናንተ ግን ወንጌል ይዛችሁ ሌላ ነገር የምትናገሩ ስለ ዘራችሁ የምትከራከሩ ተጠንቀቁ እግዚአብሔር ይፈርዳልና እጆሌኑ ቱዱቱ ጫጀተን የወንባተን የወንጌል ለለብዱሬ ገዲባኒ ማሲሳ ከሰነሞጀት ይውለፈት ገደበለን ማሎጀቱሬ ሶባን ነሞተ ዲዳ ፈደኒ መጋላቶ ኮከሳመነ ጉባን ነማጀሰን ጎደኒ የሙሳን ክርስቲያኖታቱ እስላሙ ተረተ ከጎደ ዮካ እስላሙ ተረተ ክርስቲያኖታ ከጎደይተን ውቱ አርጊተኒ ማሊፍ ጃምተን ዛሬ ካልተናገራችሁ ነገ እግዚአብሔር እንድትናገሩ አይፈልግም ዋቀዩ ቦሪሰከስ እንዱበተን በርባዶ ረንዱበታ ይወጣ ሰበብሳ ፋርፈና ዳዊት ሰደተሚ ለማ እንገደ ደረጀን እንዱበታ ቱሬ ኢሳይያስ ሰገዲ ቀበመ ፈረደ ሄደ መጻፍ ፈከኛ ሶዶሚ ተቆራስ እንዱበታ ቱሬ ኢሳይያስ ሰገዲ ቀበመ ኢዶ ፍርዲት ዱበዶ ሄደ ዱቢ ዋቀዩ ገና ጋፋ ወልዳው ልጥጅል በንፈተ ሙለታ አርግቱ አከይትነት ሙለታ ጀተ አከተ ወጭ ዱዋ ምቲ ዱጋ ስብረጅሩ ሰጫፈመ ጅሩ ኢሰነሚና መረቶ ጀታይሩ መንግስትም ቢሆን ግለሰብ በሌላው ላይ የሚያደርገውን ውሸትና ግድያ ትክክል አይደለም ማለት ጊዜው ነው ማሞት እኮ መቼም አይቀርም ስለዚህ ተጠንቀቁ እግዚአብሔር ይፈርዳል ማነሞቱማት ጀልቀበ ሐመገንዳት አጀቻን ሶምኒ ወሊን አውን ዱብ ምጭሩን ሰይጣን ከሱማ አረበና ማትገርጋራ ማበቱ አረበ ኤገዳ አረባና ከደ መጫፍ ቁልቁሉን አኩማ አብድ ጥኖታቴ ቦሰነ ጉዳ ጉዴ በለሲቱ አረብን ሞቀሱ መቃመ ከሰ ዶ ጥኖታቴ ዳ ያይቆም ጉቱም ማድረኛና ማበለሲቲ የትውልድንም ሩጫ ትገታለችዳ ፊግቸ ዳሎታ ጉድና ዳሎታ ሚሶማ ዳሎታ አብዲ አረቢ ጥኖታቴ ቃመና ማከሳይ waaqayyoon absini nagargaara kanaafu
dhugaa keessan dubbadhaa dhugaa ofii dubbatanii du'uun egaa dhugaa dubbatanii du'uudha waaqayyo garuu waa'ee dhugaa sanaatiif hin farada waaqayyo naaf isin gargaaru ofiin ajjeesanii numiti kan ajjeese abaluta ajjeese jechuudhaaf ajaja baasanii akka waan ofii isaaniitiin ajanyaanoo kiristiyaana jedhanii dhokatanii taa'uudha baay'oon እግዚአብሔር አይቷል waaqayyo argeera akka sedhe gaaf tokko daawit waa'ee du'a uriyaa yemmuu dubbate yeroo darbe kaasetan ture macaafa saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 25 irraa akkas godhe uriyaa kottuuti mana kee bulee haadha mana uriyaa wajjin eega ciisee booddee hin ulfoofte sana dhossuudhaaf fedhee uriyaa lafa lolaatti waamee galee haadha manaa kee wajjin ciisee deemacheesse maal godhe namichi immoo amanamummaan isaa guddaadha ajajaan waraanaa Yoo'aab fa lafa lolaatu jiranii loltoonni keetu lafa lolaa jiranii attamtan gammadee haadha manaa kee wajjin ciisee balbal dura bulee isa booddee gaafa inni didu falame qafaleetu lafa lolaatti egaa inni dura bu'ee akka inni duuti lafa lola o'aatti ergaa jedhee daawwitedha dhaqaa dubbisaa macaafa moototaa macaafa saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 11 kana booddee gaafa dhaqanii uriyaa ajjeesisuudhaaf jedhanii karaa lola dhaquun irra hin jirre dhaqanii Yoo'aab faa ajjeesisan nama baay'eetu du'eedha kanaaf dhaqiititti mi lola keessatti kanatu ta'ee jedhiititti mi kana yee'utti dubbattu immoo mootichi gadduu danda'aati achumaani uriyaanis lafa lolaatti du'eera jedhiitii itti biyyannaan daawit hin jajjabaate kanaanidha uriyaan du'uunsaa dhoksaan garaasaati ilaa dhaggeeffadhaa yaa warra mana mootummaa keessa jirtani Jawaariin ajjeesuuf garaana ciibsaa jettee yaadda yoo ta'e Baqqalee Garbaa ajjeesuutu garaana ciibsa jettee yaadda yoo ta'e sitti immoo firdiin dhiyoodha dhaggeeffadhu siinafu dafii gadhiis dafii gadhiis haa caaluu malaan ajjeesiftanii kunnoo mucaa ajjeefte mucaa kana goote dhossitanii amma mochi abbaaftanii mana murtiitti dhiyeessitanii inni si'a sadii hin argamne arfaffaa irratti uummati dhoksaa keessan isin irratti gaafa baroos baaftan ለመናገር ነገር ይደፍራለሁ ምክንያቱም ውሸት ነክሶ እውነት ከቤተ መንግስት ስለራቀ ይሄን እናገራለሁ ኡሪያን አጀፈሜራ ጋፈን ዳዊትን ጀጀባ ካና ሐማቲን ፍደትኔ ሲአድራ አሩ በርባዴት ዱመረት ነሚቸከ ኡሪያን ይሰጀፈሜራና አመለ ፈገራኮ ጋይረድ በሰሞት ደስ የሚላችሁ ከሆነ በአንድ አዋቂ በአንድ የህዝብ ተስፋ መሞት በአንድ ልጅ በአንድ ሕፃን መሞት የምታርፉ ከሆነ የእብደት መንፈስ እንጂ ያለባችሁ የመሪነትና የእግዚአብሔር መንፈስ አይደለም በእናንተ ያለው እንፈረዳ ዋቀዩ አደራ ከራደን ዳም ያከን ብራና ጎጎዳ ዋንተ ኮዋነ ጎዳን ይቀበል kana fanjede sobatu do qabate biyya Ethiopia keessatti mana mootummaa qabate keessuma warri aana irra jirtan warri zooni irra jirtan dhaggeeffadha hisbaachiun attasgadlu ምን ተናግሮ ነው የሚሞተው ሰው ምን ይዞ ወጥቶ ነው የሚሞተው ሰው ስለዚህ ስለ እውነት ቆሙ ስለ እውነት ተናገሩ ከነሐር አከይተን እንዱበዳደ ያ ነገሩ ከይተን እንዱበዳ ዋቀዮ ይንፈረዳ ይናርጋ እጆ ዋቀዮ እንጃ ኡሜ ይናርጉ ጉር ዋቀዮ የውስም መሪያት ተንጎለ ከሰት ዶስተኒ ዋንገራ ሰባ ገረ ከና ጉቡ ገራ ሰባ ከና ሙሩ የውስም መሪያተን ይናርጉሬ ዋቀዮ ነገውሬ imbeekun faradure waaqay isin durseera waaqayyo la dhaggeeffadha isin durseera ila pointi tokko eegaira waaqay gaafa san akka nama ibsaa dukkana keessatti nama harkatti dhaamsu waan hundumaa isin harkatti dhaamsuudhaaf jira waaqayyo argeeran kana nan jedhela akka tasaa sa'aatii isin iyyaannet sa'aatii isin isa dhuma tarkaanfiin fudhattanii kaatanitti ibsaan jireenya keessanii isin harkaa dhaama mariyaa keessan waaqayyo akka hin jirre godhee balleessa waaqayyo hin irraanfatinaa kanaaf kana hamaattiin fudhatin jedhe daawit eega deebitanii yoo laaltan garuu daawit miilla qullaa adeem mana mootummaati ari'am haadha manoota sasaajjatoota isaatti mucaansaa dhufee fooqi irratti achoon itti ajjeedha dhageessanii hin arrabsame sareettiin jedhe gurbaan tokko silaa utuu sobiin jiru ta'e nama ajjeesisuun hin jiru ta'e እንዲህ አይዋረድም ነበር በዳዊት ታሪክ ይሄ አይጻፍም ነበር መጥፎ ታሪክ በህይወታችሁ ላይ በታሪካችሁ ላይ አትጻፉ እግዚአብሔር ይፈርዳል አይተውምና በተለየ ሰው ደም ስሙኝ ይሄ ከሱማ ይግነማ ባየዱበት ባየኢያ እነገኘን ድብነ ሰራው ማበቆናፉር ዲግኒ ኦብሌሰኬቲ አቤል ገረኮትንያ ማሊሰጎት ሜረነናን ዶሱ ያለ ገሩ ይሰቦዴው ላልተነጣን ከናር ጉንድኑና አጄሰ ሄደ
hinirraanfatina dhaggeeffadhaa saba kana arrabasa walitti qaree eeboo walitti qarata golaa utuma jennu aarii gaddarraa kan kee jechi keenya illee badaa jira waaqayyo ogummaa nuuf kennu isin garuu isinittan hima kana caalaa dhaaba waaqayyo ajaja isinitti kenneera dhaaba waaqayyo barcuma kanarraa isin kaaseera dhaaba bu'a yoo dandeessan ijoollee keessan guddifadhaa sabarraallee waaqayyo darbatee isin gata dhageessanii sabni inni tokko qulqulluu keessumaa warri Amaaraa nuyi bitaa turre warri jedhan sanyii Israa'eli nuyi sanyii Daawit sanyii Solomooni achirraa dhalate namichi keenya warri jedhanii odeessan ayidallam taarikuu yunata ayidallam sabni kaan immoo seexanaa fi nama biyya diigu fakkeessanii warri haasa'an na'amanaa lamaan tokkoon isinitti hima guddinni biyya Itoophiyaadha jettan guddinni saba biyya sana keessa jiru kan warra amma hidhame kan amma warra gadi qabamu sammuu isaanii yaada isaanii keessa jiru ሀገሪቷን የሚያሳድጉ ሀገሪቷን ወደ ልማት የሚያመጡ ሀገሪቷን ወደ አንድነትና ወደ ተሳካ ህብረት የሚያመጡ አሁን እስር ቤት ያሉ ሰዎች ናቸው ሊቀቋቸው ፍቷቸው sabni Itoophiyaa keessa saba Oromoo biyya Itoophiyaa keessa jiru miliyoona 50 ol yoo ta'e mee yaada al tokko sabni kun aadaansaa afaansaa mirgisaa karaa hundumaa akka dhiitamu iyyamama akka ta'u barbaadu yoo ta'e gurmuun xinnoon tokko ol jedhee akka inni mul'atu barbaadu yoo ta'e mee yaada maal jedhama what's the meaning in the word ምንድነው ትርጉሙ ይሄ ተደበለ sabni kun albuudhaaf uumamaan waaqayyo kan isaaf kennetti gargaarame akka hin guddanneef ciminaan irratti hojjetamaa jira yaadame biyya Itoophiyaa guddifna jettan sabicha keessa miliyoonii 50 ol kan ta'u akka hin hojjetanne akka hin jiraanne akka ol hin jenne gootu yoo ta'e yetinyaawun Itoophiyaa littaalamu ነው which Ethiopia do you want to develop kanaaf gaaffin jiru sabni kun dhiitama lafa isaarraa buqqifama badhaadhinni Itoophiyaa keessatti isin afarsitan kun maayini ምንድነው የምታውጁት ልማት እናንተ ከቢሮ ወጣችሁ ከውጭ ሀገር ለምናችሁ ይሄን ፓርክ ሰራን የምትሉት ነው እንደ ልማት ማለት እኮ እያንዳንዱ የሀገሪቷ ዜጋ ሰርቶ መኖር ሲችል ሀገሩን አካባቢውን ማልማት ሲችል እንጂ አንዳንድ ሁለት ሶስት ፓርኮች ሰርታችሁ እዛ ላይ ስትደንሱ አይደለም ልማት ደግሞ አንተ አይደለም የምታመጣው ህዝቡ በነፃነት መስራት እንዲችል ብታደርግ ያ ነበር ልማት ግን አሁን 50 ሚሊዮን ከ50 ሚሊዮን ህዝብ በላይ እንዲዳይ ያደረክ ልማት አመጣለው የልማት አርበኛ ልትባል የብልጽግና ምናምን ልትባል የምትፈልግ አንተ የጨለመብህ ሰው እግዚአብሔር ይምከር ብትመለስ ይሻላል ዋቀዮን ይወደገስ ጋሪዳ ሰባህም ከነገር ጋር ቀባ ጨብሳ አጄሳ ሃራ በበራ አጄሳ ኢጆለ አባ ፋዳን ቀምነ ባይሳ ነማርካ ራሳሰት ሩቁት እናፈተ ሚለራጭተ ባቱ ኢጂሳ ነገር እንሰበከ ሲኡመ ሰባው ጅተንጅራን ነውማ ምን አይነት የልማት ሰው ልትባል ነው እግዚአብሔር ይገስጻል እንራምፈትን ካን ወለካ ኡመትቻ ህዮምሳ በዳድን ድፉ ኤሳበ እንጅፍ ኢትዮጵያ ጀቹን አማራ ጀቹ ስለተፈካታኝ ኢትዮጵያ ጀቹን ናኖ ተኮ ናኖ ሲምበረዴራ አፋንሳ ዱበተን ኑቱ ጫለ ጀዴ ዳሎት ኖ አከስሚቲ ኢትዮጵያ ጀቹን ኦሮሞ ጀቹዳ ኢትዮጵያ ጀቹን ከምባታ ጀቹዳ ኢትዮጵያ ጀቹን ኩኖ ወላይታ ወረደ እንገደስ ነማ ሜቃ ከሳ አጀፍተን ጀቹዳ ኢትዮጵያ ጀቹን ስልጤ ጉራጌ ወረካን ሰባ ሁንዱማ ጀቹዳ ኢሳን ከነ ገዲዲና ኦፊ ጉደና አፋን ከሰን የዋሳሜ ሲንጅረኛ ሳን ዲመሳን ቀብደን ጉድነ ጀቹን ገሩ ይዝብ ካደገ ነው እድገት ማለት ኢትዮጵያ ማለት አማርኛ ማለት አይደለም ይሄን ወቁ ኢትዮጵያ ማለት አማራ መሆን ማለት አይደለም ደግሞ ይገርማችኋል እግዚአብሔር ወደሱ ስንመጣ እንድንለወጥ ሲጠይቀን ክርስቶስ ኢየሱስን እንድንመስል እንጂ አማራ እንድንሆን የእግዚአብሔር ቃል ተናግሮን አያቀም እግዚአብሔር በኦሮሞነቴ ይወደኛል ኦሮሞ ሆኜ ግን በአማርኛ እንዲብናገር ደስ ይለዋል
ቋንቋይ ሲታፈንና ህዝብ ሲጨቆን ግን እኔም ማየት እግዚአብሔርን ማየት አይፈልግም ይሄን ተውጣ ቁሞት እንጂ ሀገሪቷን ማልማት አትችሉምና አኖፊኮት ዋና ነማኑን ስንጥማ ኦሮሚያ ህዮምሱን ኢትዮጵያ ህዮምሱን አይና አትርሱ ኦሮሚያን ማደህየት ማለት ኢትዮጵያን ማደህየት ማለት ነው ስለዚህ ኦሮሚያ መበልጸግ አለባት ግማሹ የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው ሌላውም ህዝብ እየበለጸገ ኦሮሚያ መበልጸግ አለበት አንድ ወለካን ኡመተ ቢይቻ ዴቢድ ነግደ ምርጋ ወጅተ ጅራቹ ዮ አርገተ ወለካ ኡመተ ቢይቻት ዴቢ አርገተ የቹዳ ይሄን በአማርኛ ብናገረው ደስ ይለኛል የኢትዮጵያ ህዝብ ግማሽ የሆነው የኦሮሞ ህዝብ የኢኮኖሚ ምላሽ ካገኘ የመብቱ ምላሽ ካገኘ መብት ማለት ነው የሀገሪቱ ግማሽ ባንድ በለጸገ ማለት ነው ወደ ሌላው መመለስ አያቀትም ገብቷችኋል ግን አሁን እናንተ ይህን ግማሽ የኢትዮጵያ ህዝብ እየገደላችሁ እየጨፈጨፋችሁ ልማት እናመጣለን ማለት በቀን ህልም የሚያይ ሰው ማለት እኮ it's a daydreaming that can never happen ስለዚህ እንድታስቡበት እግዚአብሔር ይፈልጋል ይሄን ይነግራችኋል ጋፊ ኮ ለማፋ ጋፊ ለማፋ ጋፊ ሰበከና ኡቱን በትን ደልገሂካ ሚስ ኢንተርፕሬት ያረጋችሁ ማለት ነው የህዝቡን ጥያቄ ሰባህም ከነገው ሾሮርካት ለካ ይህን የሀገሪቱን ግማሽ ህዝብ እንደ ጠላት እየቆጠራችሁ እንደ አሸባሪ እየቆጠራችሁ ምን አይነት ሀገር ልታሳድጉ ነው this is my question ሰይጣን ግን ይህን እንዳታስቡ አድርጓቸዋል ነገርን የሚያጣምም ሰይጣን አእምሯችሁን አጣሟልና ካራሁንድማ ወራናፍ ኦዱዳን ረትዱላ በዚህ ህዝብ ላይ በዚህ እየዘመታችሁ አጥፊ ሀገር የማያሳድግ እንደ ጠላት እየቆጠራችሁ ወይን ደግሞ በከሃያ በላይ ቲቪያችሁ እየሰበካችሁ የመንደር ወረኛ ሁሉ ይህን በህዝቡ ላይ ያወጀ ምን አይነት ልማት ነው ምን አይነት ሀገር ነው የምታስቡ የጥፋት ሀገር ነው የምታስቡት እኔ አሁን እነግራችኋለሁ የኦሮሞ ህዝብ አይደለም ይህ ሀገር እንዲገነጣጠል ያደርግ ያለው አቢና የሱ ተከታዮች ናቸው ለምን በሉኝ አቢ ወደ ስልጣን ሲመጣ እኔ ስንት ቀን እንዳመሰገንኩ አስባለሁ ማንንም በአቢ ላይ ከተናገረ ይጣላ ነበር ከማበዱ በፊት ማለት ነው አሁን ግን ተመልከቱ ምን እንደሆነ የትኛውም የኦሮሞ ህዝብ አይደግፈውም at once he has missed half of the country's people no Oromo people are supporting him and he can never get it ስለዚህ የትኛው ልማት ያወራችሁ ነው ሰይጣን ይሄን አእምሯችሁን ቆልፎ ወደ ገደል እንድትሄዱ ህዝቡንም ወደ ገደል እንድትመሩ አድርጓችኋልና ንቁ ይሄንምለው የእግዚአብሔር መንፈስ ከዚህ ቃል ጋር እየገባ ልባችሁና አእምሯችሁ እንዲለወጥ ጸሎቴ ስለሆነ ነው ሶስተኛ ጥያቄ ጠይቃለሁ አዋቂውን እየገደላችሁ በካሳ አጄሳ ህፃናትን የሚያድጉ ህፃናትን እየገደላችሁ ወለዴማ አጄሳ ከህዝቡ መካከል ደግሞ በኢኮኖሚ ትንሽ ከፍ ያለው ሀብታም የሚባለውን እየገደላችሁ ከሀገር እያሳደዳችሁ ምን አይነት ልማት ምን አይነት እድገት ምን አይነት ኢትዮጵያ እያሳደጋችሁ ነው this is my other question ስለዚህ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ወደ አእምሮ ይመልሳችሁ እኔ የሚመክራችሁ ከእንግዲህ ወደ ህዝቡ ልብ ተመልሳችሁ አትገቡም እግዚአብሔር ካልረዳችሁ በስተቀር እግዚአብሔር ታፍቷችኋልና አሁን ሳትሞቱ በፊት በሰላም ብትለቁ ልክ እንደ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በፈቃድ ይለቃለሁ ብትሉ ልክ እንደ ሌሎች ሰዎች በፈቃዳችሁ ብትለቁ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል አሁን እዛ ቁጭ ብላችሁ ሌላ ልጅ ሌላ አባት ሌላ እናት ከምታድጉ ሌላውን ከምታሳዱ በሰላም ወርዳችሁ ልትሸሹ ወደ ተዘጋጃችሁበት ሀገር ብትሸሹ ይሻላችኋል
ወይ ደግሞ ከተመለሳችሁ ምናልባት እግዚአብሔር ይምራችኋል እግዚአብሔር እንደሰው አይደለምና ስለዚህ ያለው ችግር ዱመረት ከነንዱባችሁ በርባ ዱመረት ከነንዱባችሁ በርባ ብይኩን ቤካ ኦሮሞ ባዬ አጄሳ አስጌስ ብዙ ኦሮሞዎችን እየገደለች እየሰቀለች ነው እዚህ የደረሰችው ስለዚህ ይሄ ደም ሁሉ ጊዜም ወደ እግዚአብሔር ይጮሃል ለምንድነው የገደለው ዘር ኒሳ የማይገባው ለምንድነው አሁንም አይኑን ጨፍኖ ካልተገደሉ የሚለው ወደ ጥፋት ይህ ለዘላለም ከዘራችሁ ላይ አይነሳም እርግማን ነው ደም አታፍሱ ደም እንዲፈስ አታድርጉ የሰውን ደም የሚያፈስ ደሙ ይፈሳልና የዘራችሁ ደም እንዲፈስ አታድርጉ አንድ አሁንም እሱን ልትቀጥሉ ትፈልጋላችሁ ብትተውት ይሻላል ይህ ህዝብ ነክቷል አሁን ሰቢኩን ደመቀራ ልትቀጥሉ አትችሉ ምን ታመጣላችሁ አሁን መመለስ ወደ ፍቅር መመለስ ወደ አንድነት መመለስ ወደ ምህረት መመለስ ክፋትን ከማሰብ መልካምን ለማድረግ ወደዛ መመለስ ክርስቲያንን ይያለን ሰውን ለመግደል ከተነሳን ይህ እብደት እንጂ ክርስትና አይደለምና እስከ መቼ ነው ይሄን የምታደርጉት ጥያቄ ነው እስከ መቼ ነው ይሄን የምታደርጉት እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ ብትገሉም ለጊዜው ብቻ ነው የምትገሉት እግዚአብሔር ግን ተነስተዋል ይፈርዳል አሁን ልላችሁ የሚፈልገው ንቁ የሰይጣንን ሽንገላ በሰይጣን ሽንገላ ላይ እንድትነቁ እግዚአብሔር ይፈልጋል እንድታሸንፉት በደጃችሁ ነው እንዲህ ነበር እግዚአብሔር ለቃየል ያለው ኃጢአት በደጅ ደች ልታሸንፍህ ልትይዝህ ይዛ ልትጠፋ ትፈልጋለች አንተ ግን በሱ ላይ ንቃለው ጩቡን በልበለከ ድረጅራ አትሰረት ደመቅቱ ዋቀዩት እንጀዱ ዲዴ እምቢ አለ ወንድሙን ገደለ ከዛ በኋላ ተንከራታች ይሆናል የሚያይኝ ሁሉ ይገለኛል ማለት ጀመረ ከናፍ ስንተን ማደግ ይፈራ ዋቀዮ ገራን ሳገዴራ ኢሳ ኢነጄስናት አፋኒ ኬኛ ወልጀለን ደርብን ቋንቋችን አይተላለፍ ህዝቡ መኖር ይፈልጋል ማደግ ይፈልጋል እናንተም ማደግ ትፈልጋላችሁ በቤተ መንግስት ያላችሁ ደግሞ ስለ ልማትና ስለ እድገት ታወራላችሁ እየገደላችሁ ህዝቡ እንዳይናገር እያፈናችሁ ምን አይነት እድገት ነው የሚመጣው ዶክተር አብይ የኦሮሞ ህዝብ ልማት አይደለም የጠየቀህ መጀመሪያ መብቱ ቋንቋው በምድሩ ላይ በሰላም መኖር ነበር የጠየቀ አንተ ግን በቃ የብልጽግና ፓርቲ አልክና ህዝቡ እሺ ብሎ የሚሰግድል ይመስሎ ነበር አይደለም you are answering the wrong question and this is not all the answer try to answer the other questions of the people as well እግዚአብሔር አይቷል እግዚአብሔር አዝኖብሃል የእግዚአብሔር ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን እንድትሰሙኝ ይፈልጋለሁ ንቁ አስቡ አንድ ጊዜ ሰይጣን በዚያና በዚህ ነገሮቻችንን እያፈረሰ እየበታተነ ነገሮቻችንን እያጨለመ ነው እንንቃ እንስማማ ለምንድነው ያ የሚያለቅሰው ጠይቁ ያ የሚጮኸው ለምንድነው ለጥያቄው መልስ ስጡ እንጂ መሳሪያ ይዛችሁ ሌሎች እንደመከሯችሁ ግንባራቸው ልትሉ አትሩጡ ወደ ህዝቡ ነገ ደግሞ አንዱ ግንባራችሁን ይላችኋል አንድ ጊዜ አንድ ነገር እንድታስቡ ፈልጋለሁ ስለ ጋዳፊ እስከ መጨረሻ ደቂቃ እየፎከረ ተገሎ መንገድ ላይ ልጆች በትንሽ ሞባይል ፎቶ ሲያነሱ አየው ሳዳም ሁሴንን ተመልከቱ ፎከሩ ዓለም ሁሉ ስለነሱ አወራ ግን አንድ ገደል ውስጥ ሞተው ተገኙ ለምን ትዋረዳላችሁ ሰይጣን ገደል እስክትገቡ ድረስ እየገፋችሁ ነውና ንቁ የሰይጣን ሽንገላ አትሳቱ እግዚአብሔር ለሕዝቡም ይፈርዳል እግዚአብሔር ስለሚፈሰው ደም ይናገራል ለሰይጣን እድል ፈንታ አትስጡ የሰይጣንን ሽንገላ አንስተውምና እናሸንፈው በእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር እውነት በፍቅርና በሰላም እናሸንፈው የሰማነውን ቃል እግዚአብሔር ይባርክልን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ዋቀዮ ስና ኤብሶ ኤብፈማ
samnundi no akkanni dhagawtan beeka waliin make yoo isinitti tole adara warri kaan isa dhagaani sheerika singootan nan barbaada waaqayyo sana eebbifama kunta asabageenyarratti makarraanuuf ka'ee kee ulfeenarratti Kenya jenne ma bakka uriyat malana jefamna ori kalmatane aya jallota inagami jike akka gurguranne Kanurra kunci muzikunane Ayah jallota inergami jike akka gurgurane Wahan bane kanagan wonci mutusitolane Amasi gallola akkabii shaaniitti umarka keddu'a bakkuma salphaatti maalumaaf kun ta'a saba keenya irratti nu falmattu dhoka'ee atabamuun